February ni somni pariat zirtop ni sang ni somni pakhatani a Mizoram chuan COVID-19 ripui leng wangin mipuite kan himzok na ani beisein Mizoram sarkarin total lockdown khau takin a kalpui mek ka June thuthar kan chuang kai mai dona he hun June thuthar chawa hian total lockdown ni kalpui ani zel don emti Mizoram mipuite chuan an ngai chang mek ani Myanmar lam chanchin thar ngai thlak chun zamang Myanmar sipai ten February thla ro rel an hne chu tangkhan tual chung buaina thleng chuan zual lam alapan zela Assistant Association for Political Prisoner AAPP chinchia danin lung oilo na lan tir tu zinga civil mi jaria somthum zat chu sipai kutuarin an boral to a mi sangli zathum somthum chu hren mek ani bok to sein thing tlang khuwa makwei huam chunga cheng meiche pakhat chuan an kho skola no to military slavery education sticker mangin campaign anei lain ni lai ni jang khan sipai ten kalchilin aluan kapa a hmuna aboral ngalti AAPP chuan an soi Myanmar sipai sarkar chuan June ni khat atang khian public school hontran anei tur thu an puanga ma se zirtir tu le zirlai no pangte chuan sipai ro rel an du lo zialan tira school kai an tum lo thu an soi Kyodo News chuan zirtir tu thanem takten sipai laka lung oilo na lan tina kal zela an hna chol sanin Civil Disobedience Movement CDM an zoma ma se sipai te chuan an hna zom tur le school hon hun atana imbua sai turin a hriat tir Myanmar public school te hi kum khat chuang khar ani towa ni kum June thla khan au san su chi kai huai sarkar chuan coronavirus rileng wangin zirna in te hi alo kha tir to ani February ni kata civil sarkar pai thlak ani nu khan sipai te chuan rampuma kum khat chunga tan emergency an puang zui ani Myanmar rama Roman Catholic ko hran ho tu Cardinal Charles Muangbo chuan an rama tual chung buaina thleng meka sa kho biak na hmunte beilo turin sipai ho te angen tun haya Myanmar kho chak lam san le kaya state border a Myanmar sipai le helpol te anin beina sa hlea sipai le helpol lampo hi mi engemaw zat an thito nia soyani in beina thlenga wangin tual chung mi engemaw zat chu himna zongin sa ko hmun biak na an tlan chi a hati la hian tlan che then khat te omna kaya state kho pui loi ko a biakin te chu beitelania he hmuna om mi pali an thia midang pariatin hliam an tuar bok Myanmar ram hi Buddhist tamna ram ni ma sela kaya state le state then khat le hmundang engemaw zata chuan Christian an tam jok thung Yangon Archbishop chuan a Twitter a nge na hi siamin Sacred Heart Church himna zonga tlan chia poi soilo te be ani tel chu poi kan ti in kan ril ru ana hle ani ati hetianga buaina hlawa tlan chi abikin meichia le nau pangte ral thuam hmanga be an ni chu ti to pa hun tak zet ti soibok bo chuan biakin hospital le school ta chu international convention in a humhal tat ti soya tun hnaya Myanmar sipai le helpol te in beina wangin mitam tak chu ram hnuailama te an tlan chia ti soya omnu mu mal nei lovin eile in tur momo in an om mek ani ati thudon danin Myanmar rama mizo doctor specialist tlem te zinga surgery specialist kan nei chun doctor zachinga chu ni somni paruk mei ni lai ni zandar kwa le ministry panga vel khan aina a ho konga ka hliamani doctor zachinga hi Myanmar ramlai li tak bago region khopui bera transfer na alrei lova bago district golf competition na nei wangin atel via a ho konga amai motora khal huwa a thian te nen motora anin zui chu kong laka sipain an pong ka avak tamaya a motor chuana berkher chu fuin a bit veilam le aban veilama an ka fu ta ni a thudon ani ti chuan Myanmar capital thar nei pido khuwa chu panpui ani a civil hospital ICU wa da ani
amit veilam hi a chelen don ni a hriat ani a anun na ero chu he aliam tora wang hian hlauthon om ani lem lo ni a soi ani doctor zaching a hi kumsang kha zakwa som kwa pali khan Mandalay Khopuya Institute of Medicine atangin MBBS chatakin azir chuaka sangni pali khan postgraduate degree M.Ed Science Surgery azir chuak le a ko chak zo fa te jinga surgery specialist kan nei masak ber ani Dr. Zachiang a hian Myanmar Democracy Freedom Fighter XMP pudo thonga fapa pathum jinga mi ania a farnu Ebenezer siami po MP voi ni hiala thlantin zonu chuanom takani a unaute jinga hian politician share lo tak puja dola BSc te Dr. Roding ale Dr. Lalthanga te an oma Dr. Roding a hi literature lama in mang ve tak Mizo Society of America pola hruai tu ani nge Myanmar rama hian February ni khata tanga sipai ten thu neina an hne chu atangin thali alo ni chhota a he thali chung hian Myanmar rama thil tam taka thleng towa sipai te kuturin civil mi kan sarlan to angkhan mi jaria somthum zatin an nunna hlutak ramtan an hlan to ani mipui thlan sarkar thlop tu sipai obbe na hnuaya om du lo le Myanmar sipai sarkar in beina chuan ra duam lo taka chwa mek zela Civil Disobedience Movement CDM thlop tu mipui sipai People Defence Force te le Ethnic Armed Force Trang Rual te sipai nena in beina mai ni to lovin mipui sipai People Defence Force PDF te le sipai sarkar thlop tu civil mi ve tho te in beina athleng chho tan tamek ani Myanmar ko pui nei pito atanga thu kan don danin mei thlachung ringot hian chaw rualin ni tin bom voi som puak zi anga chutania civil lam sipai People Defence Force PDF te bom ti pua hi chuan thi le hlian an om lo tlang pui zela sipai thlop tu party USDP mi le sa te ti thaina tura an ti pua thin nia soi ani nimin ningani jingkara pokhan ian gona Thakita Township bom tumria zeta puaka Thakita Township Local Administrator sipai sarkar ruwa chu People Defence Force mi le sa nia ngai silai keng mi pathum ten an kap ningani jinga bom puana mun hi Thakita Township number 1 le number 2 police station market ate number 37 primary school te Mima street number 9 te Mian A street number 20 ate ani sipai sarkar hian an mani thlop tu USDP mi le sa te atangin local administrator an ruata heng USDP thlop tu le mipui thlan sarkar thlop tu PDF te in beiton na hi athleng than tamek ani an ka hlum tak min su kumsom ruk palimi hi sipai sarkar din USDP mi le sa ni in sipai sarkar din local administrator tura ruata ni a nimin jin ningani dariat vel khan ka hlum ani myun su hian ni kum November election a khan USDP party ticketin parliament upper house seat a chua NLD party candidate a hne lo ani nei pitowa kan correspondent chuan civil war tak tak civil mi mipui thlan sarkar thlop tu le sipai sarkar thlop tu indona tak tak kan hnai to hle ani ati sipai sarkar hian anrama school te hon reopen turin ma alameka heti la hian zir lai za asom kwa zet chuan sipai sarkar hnuaya zirna anzom du lawa rampum huapa zir lai za asom chawin enrollment an ti du ni in Myanmar Teacher Federation chuan an soi Myanmar a hian school zirtir tu nuai level an oma heng zinga zirtir tu nuai khat sing thum vel chu CDM an thlo wangin sipai sarkarin alo ban to ani thudon danin falama chuan school zom zirlai an tam hle a sipai sarkarin CDM thlo wanga zirtir tu aban tak te ayo tura in volunteer falam ni an om cheu nia soi ani nge hemi chungchang a hin falam People Defence Force PDF chuan in vo khana thu an ti chuak to ani thudon dani mizo zirlai pol MZP chuan mindat kwa sipai ten an bei wanga nu nau ram hnuaya ral tan mek te tranpuinan chiat nuai som ni man hu tranpuina an hlan ani hi Myanmar tan
tran la tu le Myanmar ram buaina po an thei to pa thu le thil ti hmanga lo bei to thin tu te an nia kum sang ni som puruka po khan nei pito a an ma ni ngei kalin chin mi te member of parliament lom puina an lo nei pui towa tun trum buaina po hian India sarkar le ramdang embassy sang sanga Myanmar refugee te tan tha le jung senga thok tu te an ni Myanmar civil mi nunna hlan tu te hriat rengna hun ser po Delhi Mizoram House a mangin MP K Vanlal Venal MZP President B Vanlal Tan aten thu toy soina an lo nei to nge bok ani Myanmar zone ha thlak te chanpuina tur hian Mizoram NGO por sang YMA te pam te po in an tha le jung an tho mek zel bok Thanwin River a tui kho lian siam turin sipain phalna an pe ti tuanga chak chuak zia hi bil tel lok teng o San State China Ram Ribula Kunlong Migam Haidel Project chu Myanmar sipai sarkarin man mo takin athuneina chel atanga thlathum huwa China atho ti ron ta Myanmar ko chak ram lama San State kaltanga mar atanga chim lama luang rival salwin khua pa tui ko lian pui mega dam siam turin sipai council sarkarin China ram hena tho phalna thuthung memorandum of understanding MOU ajiak felta he upper salwin hydroelectric mega project kunlong khokianga nei tur hi Chinese company Hanaji Group Holding Limited le Gold Water Resources hena tho phalna pe kani he contract agreement hi sipai council sarkar huaya Ministry of Electrical Engineer MOEE nena man mo taka zia nia EPC tia country thin electric department in supervise don ani anin rem dan che hi siat kim thei ani lowa project zo fel huna chuan megawatt sang khat zali athar chuak thei dona Myanmar ram chuan a nei tu ni mana za a som 10% a thlonin a nei thei dona an ma mo bel ani chuan za som nga thlengin kol phetha China hnen atangin a lei thiang kum somli chung chu China sarkar in anei tu din mun ni na a chelang ti te an agreement tlang pui chu kan hria thei china ani ome sarkar masa NLD in thu an nei lai khan China ram risula hydroelectric project siam thei tu zong chu an lo thli thlai diam towa a then te chu San State mai ni lo Karen State le Kaiyani State paltlang angai lain tuichim chia tu ram te chu China mai ni lovin Thailand ram te po atel dona phim khur taka sarkarin akal pui lain sipai lal ho hian an hlok na le an ma khuanga in an bo zui ta thot ani project area himnan tin China sipai ven him phal sakta chela kum somni chuang Myanmar ram China hne na pe ang ani le dona tin project phom chunga ram ngo zong khan dim lo baksakin an suwa sam dona sipai fir fiak thuak thol ho hian an don chiang lo hle mai I huan zau taka mi in chong som run sata sela chong khat chau ka athlonin luat ti che sela I huan thlai te nen kum som ni chung an ta angin chei bol ta ang ni ta se chu tiang ang chu ani kum som li nulama a om dan zel tur eng tin nge an soi chiang bok si lova sual sipai ho in Myanmar leilung ho sakna an hral le ta der mai le Khovela zel zau ber gaja city thi city larin omaziak ngai nom tak mai hi ngai thlak chun zom le teng o Israel le Hamas Islamic Jihad ho te ni som pakat chung in dona wangin zofa ten Israel ram le Middle East boruak kan ngai eventual pa Palestinian Fatah le Hamas ti thumal te chu social media le chanchin thara che tu le hriat tu ratamin nam sang emo lo ti tok la bo lo Palestinian namjinga political party angin Fatah le Hamas hi anom mai chau ani Gaza Strip lam hi Hamas hoten ro rel na changin sang ni pasari atangin an thunun tlata West Bank ero Fatah anti ten an thunun ani mual zawat atuk veratang Gaza Strip le a chevel hian bi chiang te ang Gaza Strip a chuan tu te nge cheng Gaza Strip a chuan kum sang ni som ni July thla khan mi hring nuai som puwa sing ka sangre jani som ni panga jinga juda an tel velawa ami cheng za a som kwa poriat point paruk chu muslim ania
Sunni Muslim hi za sumkua pokua ni in Christian 1% anom ve angai ani Gaza Stripa mihring chengte hi makradoi ni point pakhat angin Al Jazeera chanchin bu chuan ata lang thung Gaza Strip chu Israel ram chung Palestinian hlang chena ram ania mani ro in rel na nein an khosa ve ani UN General Assembly chuan Palestinian ho te hi Gaza le West Bank a chengte chu independent ram angin ram za somthum chuang in an lo pongpui tua Israel le United States of America le ko thlang ram te ero chuan independent ram angin an la pongpui lo ani Gaza Strip chu Gulf tor panga in an opa North Gaza Gaza City Del Al-Bal Khan Yunis Rafah Bialachen ania Egypt le Israel ram le in then omin Mediterranean Sea tui pui kama an in zam para square kilometer zathum songruk panga mel za somli pakhata zaw ani chimlama Rafah kwa chu Beit Hanom atanga kilometer somli pakhat leka la a om North Gaza chuan Israel ram len kilometer som ram ri ania ramri chu Israel in uluk takin cement concrete mangina hung tata ramri nai 0.6 km leka Palestinian local nai te chu fim kur thula Israel Security Force 10 an loka plum theini Gaza chaklam le Gaza malam erase atang chawin Israel ram alu theya chu tianga Israel ram an lu chuan special permit an nei angaya Jerusalem khopuya le West Bank a te medical thilin kal an duani poin phalna thatak an nei ngai Jerusalem chu mel somruk chawa hla ni ma che konga uluk taka lo endik tight security an paltang angai thin kumsang ni pasari atain Gaza Strip a Israel ram pomlo tu Hamas so ten thu nei na an chana wangin Israel chuan boruak le tuipuya adang chat maka ram dang tranpui na chu Israel sarkar phalchin bak thon lu theini lo Gaza Strip a chengte chu atambe refugee ania North Gaza refugee camp lian beroma Jabalia refugee camp ania square km khat point pali a zaw ni in mi nuai khat singkat sangli an kho sa ani he khovela mi hring cheng bit na ber ani an ti hial Gaza City a mi nuai sari chuang an oma veng hlom lian pui pui rimal suje Tel Al Hawa te nia rimal muna Gaza Strip a hospital lian ber Al Shifa Hospital oma ICU te khat thei hle anti UN hnuaya peng UN Relief and Work Agency te UN Coordination Special Peace Process te UN Development Program te chu rimal venga om Gaza City a hian Al-Azhar University Al-Aqsa University te chu rimal hmuna in lo takin anom bok tin sati refugee camp chu omin refugee camp paria zinga lian ber ani Der el Bala chu monastery of the Dead Palm antibok trina he muni Gaza Strip a agriculture product mun pui berania refugee camp lian pui pui New Seinat al Bureij al Magaji le Der al Balal camp te oma Gaza Strip pum pui power plant lian pui le health water supply mun ani UN chuan Gaza Strip a mihring za somruk pariat chengten food security nei lovin za panga chuan tui in tu thiang hlim an nei lo ati khan yuani sa mihring nuai li chuang hrat an oma a khopui lai li taka refugee singriat sang sare an cheng he khua a judami sangriat lo cheng thin te chu sang ni panga Oslo peace accord angin Gaza Strip atangin West Bank le Israel ram chunga son chua in ben bel tir ani sangkha zukwa somruk pasari 6-day war a Israel 10 Gaza Strip hi Arab ram opatanga anlak ni in Oslo Accord angin Israel chuan Gaza ram ri boruak le tuipui athunun ani Rafah khua mi nuai ni singa an chenga Gaza Strip chimto pa om ni in Egypt ram lu na kongkar berani kumsang ni pasari atanga Israel le Egypt ten Gaza Strip an khar khip awangin UN chuan kumsang ni somni khan ni za somni panga chau Rafah khua luna le chuana hi an hong tia soi ani Palestinian hoten Gaza Strip atanga ramdang an kallo chuan Egypt phalna lak angaya Sinai thalera dar karia zet kalin kilometer zalia la Egypt ram chung dale aldin gate a bungro an alu theyang
rafa hi Israel sipai ten Karem Salom an ti a an venga me ni song poriata Gaza Strip a tanpuina lut tur thiarlu ani Gaza Strip a kumsang ni pakhat khan Palestinian Liberation Organization PLO hotupa Yasser Arafat ming choya po Yasser Arafat International chu a hon nu kumthum leka Israel sipai ten an bom sevek ani hetiang hi Gaza Strip din hun tlang pui ani Al Jazeera News chuan Khovelin the world largest open air prison Khovela open air jail lian ber ani ti in a ko hial ni in a chia tutenge Fatah le Hamas te chu yan bi chiang don tiang Balfour Declaration 1917 a siam ani khan Indo pui pakhat nuwa British hoten Palestine an opna chu chuasan turani Europe rama juda ho nazi Hitler tha bang tam takin ma ko sang atanga an pu Abraham ate Mosia te nena pathianin ram tiam alo pek to chu luale tumin an peng phom le chanta a Balfour Declaration thu po nanga juda te nena ram pek na thu UN Assembly Resolution za somriat pakhat anga pek ani khan juda te le Arab te omna then felsa diam an dua ma se Arab po ten an du tlat lo wangin me ni som police sang kha zgo somni pariata Israel Independence pek an ni nuwa buaina alo chuak zau zau tana sang kha zgo somruk pasari 6-day war ming thang tak lo chuak pa in Arab Muslim ho te chuan Zion fa te chu an ne in an ngam si lova 6-day war a Israel chuan Jordan Syria le Egypt ram op chin alak sak tanual ani chung an ram op chu saka Arab Muslim Palestinian ho te chuan Israel te chuatir tumin nor chuatumin lungai na le chiat na ni nakba day of catastrophe ti in sangkha zakwa somli pariata tanga lungoi lo na an lan tir thin chu voin thlengin nakba chu an la chol san lo ani ma se chu ti mai mai in indona chak jok ten chaklo jok ram an chu sak an obzui hi in pek le lei thil ol sam ani hau lo Indo pui pakhat na hun laya Soviet Union in Japan ram Kuril Island op sakpo ala pelet bik lo hetiang neu na wi soi tur tam Indona wang ni lem lawa Aizol khopuya Assam rifle ho ram dwa po chuti mai mai a san chu a ol sam lo top hi Palestinian ho te chuan kumsang kha zakwa som nga chowa tangin Yasser Arafat chuan secular party Fatah dinin Palestinian ho te Zelena independence sualin anwa Palestinian Liberation Organization PLO ti in sangkha zakwa somruk palia adin chu Palestinian ho ten anzom na sa le anwa phei chuan aru karala chena guerrilla warfare mangin Israel sarkar an beita zela Munich Olympic a Israel infiami rig bo tuma thana te Entebbe thlona hruai koi te anon ti chhota zela ma se kumsang ni pali tangin tharum le aru karala Israel an beina thin chu in remin an lo top santa ani Fatah ti thumal chu Arabic tonga nena conquest victory tina ni in Arab tonga Harakat al-Tahrir al-Philistia ti chu Fatah omzedik tak ni in mishing ni lovin pol mingani Palestinian Liberation Movement Palestinian ho te zalen na be tu pol tina ani ber ome Fatah polin tu le PLO ho to pa Yasser Arafat chuan Israel ram pomin inremna asiam pui Israel President Yitzhak Rabin le Prime Minister Simon Peres tenen sangkha zakwa somkwa palia Khovela choi moina ro pui Nobel Peace Prize chu mi dil I sarem na an siam awangin an dong tlang nge ani kha ma se Israel ngoi bo du pol Hamas alo piang le tatlat mai Fatah le PLO din tu ber Israel do reng mai chu ne rual ani lo ti ria inrem na siam pui du lovin Israel chu ngoi bo ti ngai dan khau rum rut tharum tho poi salo pol Hamas ti chu sangkha zakwa somriat pasaria Sheikh Ahmed Yassin chuan Muslim Brotherhood pole PLO jinga sa khola ul suan thlomna mu in adin tharta a non secular party ni in sangkha zakwa somkwa pathum a Oslo Peace Accord pomlo bur tu te ani Fatah le Hamas pol te chuan Israel opna hnuai atanga mania ro relna self determination chu an tum ber ne ma se mule nei an tum dan ai ang lo ani Hamas ho te an du rum I lela
tharum nen Israel bei antumani Fatah hoten sangni pania Israel thil ti ran West Bank le Gaza omchu dan ro thil ti in I Jerusalem chu Palestinian independence huna an khopui tura an bei sei tlata Hamas chuan Israel kota tangin tharum in Jerusalem khopui laka Jerusalem khopui laka nei an tum thung Fatah chu firfek terrorist pola da lovin Israel le US le EU ten Hamas pol chu terrorist pola puangin US State Department chuan atira Fatah zinga tel Al-Aqsa Martyr Brigade le Abu Nibal Organization te chu terrorist pola an puang ani Al-Aqsa Mosque I Jerusalem a omania Muslim mun thiangnim pathumna Juda te mun thiangnim anti Temple Mount Islam ho te Noble Sanctuary anti thi thleng aveng him tumtu pol Al-Aqsa Martyr Brigade ti te lo piang ta a Islamic Jihad ti pol te chu tharum manga Hamas anga Israel bei du tu ani dela wala news chuan sangkha zakwa somsari pasaria I Jerusalem a juda sangli jazli chau an oma sangni sompanga chuan noi thum singriat sanga zakwa an om to ani ti inazia Hamas ho te chuan sangni paruga Gaza sip in thana ne na changin Fatah anti-Palestinian Authority President Mahmoud Abbas ho te anum chuka anjinga civil war reilo te a om nge nge ni sangni som pakhat khan Egypt le Qatar malang lein Fatah le Hamas inrem turim halak ania thuneina in semzain unity government chairman Fatah mi prime minister Rami al Hamada chuan sangni palia Gaza atloa atira an thokho thle a ma se an inrem rei thelo Gaza mi pui za somli chu na tho tur nei lo an nia UAE Egypt Saudi Arabia le Qatar ramin an tan pui na sa thina ni Bible engtin nge Gaza asoi Gaza khole chevel hi Bible le khovel history apo alar hle tun hnaya ron la thar ani lo Joshua ro rel tu te BC sangkha zathum somsani panga tanga sangkha zali parukle lal Solomon hun apo Gaza khwa hi alar dai to ni Samsona hun lai puin Gaza khwa no chejuar an lo tam to ro rel tu te bung som puruka khan kan mu ani Bible pachak mingthang Samsona hun lai chuan Philistia hoten Israel te chunga ro an rela ma se khovel history enin tuna Gaza sipa cheng Palestinian hote ero khuchu khami hun layan thla kal zel khan ni in anang lo Gaza hmuna lo cheng to thin te chu Bible enin an sual reu hlom ni na langa kum BC jasari somnu ko tanga jasari somnga hun laya zol nei amasa chuan Gaza mi te chu an suala wangin pathian in meisa in ati chi ang atia amasa Gaza kho sual remna tur alo hrilok chu BC zathum somni pathuma Greek lal Alexander the Great chuan tidikin ami cheng te a thap chiam ani Bible a zol nei Japhania chuan BC zaruk somli tanga zaruk somni pakhat hun lai ami le Zakaria kum zanga sompariat tanga zali somriat BC ami te chuan Judalal ten an of Gaza chiat tur hi an lo hrilok diama Zephania phei chuan BC zaruk sompania Nineveh chu Babylon mi ten an runa anti chiat tur te apuang tel bok o Gaza khwa chu kalsani no mang o kanan Philistia mi teram lalpa thu chu ichunga lo thleng don ani lua tu omlo khopin katibora langte Zephania bung hi changni tanga changa khan tin Zephania hi ahun lai chuan zol nei lian zol nei Jeremiah angangai ania Judalal Josia po khan siam thatna thona konga zol nei Zephania thuron hi aoi hle thin ani Gaza khopui hi kho upatak alo ni e ramle nam kho upa chuan chanchin maksak le ngainom an nga duin Gaza po hi kumsangli don lo om to kho vela kho pui upa ber hial Jerusalem ang mai ania kho vel history atang poin Gaza hi lal in thla chhong lal ram empire of le mi pui chi sang lo chena ni kum BC jasari somthuma Assyrian empire ram of ni in BC zathum somni pathuma Greek lal Alexander the Great chuan hualbetin mitam takathata Bedouin bula Greece empire Hellenistic tan philosophy zirna mun pui din ani anti
Seleucid Surian lalram le Ptolemies of Egypt ten an lo op to a BC somkwa paruka po Hasmonean ten an lo op to bok Gaza chu Roman General Pompey makna chuan a chei tha Heroda ropuya Herod the Great enkol turin a kota lana Gaza chu lo thang duang zelin khopui ro rel tu Senate Governor te ruatin an zinga hian Greek Rome Juda ai kuptami Persia le Nabatean mi te an tel nual ani hun a local zela Saint Porphyrios chuan Gaza kwa Christian ala luta kum edi zathum somkwa paruka tanga zali somni chawa chuan ringlo mi pagan temple ti chiatania kum edi zaruk somthum pasaria Muslim General Amr im al-As chuan Gaza runin ania Gaza Islam sakwa ala lut velia kum edi sangkhaza crusader hoten Gaza chuan thunun velia chumi nuwa Muslim sipai Saladin a hoten an chuak velia kum zabi som pathumna Mamluk kota omin Sinai Peninsula le Caesarea thlengin awpa chumi nuwa Ottoman Empire waya omle in kum zabi som paruka Ridwan dynasty waya omle in sangkhazakwa som pasaria indopui pakhat na hun lain British Empire kota awmta ani Gaza hi sangkhazakwa pathum le sangkhazakwa som palia lirnging na takin alo noi to a Gaza hi Egypt le Mesopotamia inkalpona mun poimo Great Caravan anti hial thin ania sumdona mun poimo commercial center ani ole tunchu matan chuan kan du tok le report anga video chanchin thar update tak nen kano ki le thuayang viewer te hne nangen na han je ve leila kan channel min subscribe saklo te khan subscribe ti kamino me sak ve nge turin kan ngen chowa chu minwa notification bell ka mele in ola inda don ya